Sa srednjovjekovne tvrđave na Kula gradu pruža se lijep pogled na Zvornik i na dio gdje Drina na svom dugom putu počinje teći kroz ravnicu. Prethodno je granična rijeka djelimično obuzdana branom hidrocentrale, a na obali novonastalog jezera nalazi se naselje Divić. Ovo je bio životni prostor bošnjačkog velikana Hasana Kaimije, pjesnika, sufije, pobožnjaka, narodnog ljekara i pravednika, rođenog Sarajlije, koji je od strane tadašnje vlasti protjeran u Zvornik. Tu je Hasan Zerinović Kaimija proveo zadnji period svog života i stekao ogroman ugled. Priče o njemu su se prenosile generacijama, a nedaleko od tvrđave nalazi se i Kaimino turbe. Sjećanje na izuzetno značajnu historijsku ličnost Zvorničani su oživjeli prije skoro 3 decenije organizacijom vjersko-kulturne manifestacije Dani Hasana Kaimije, čije je održavanje nastavljeno masovnim povratkom Bošnjaka u ovaj kraj. Već su 16. put lik i djelo ovog znamenitog čovjeka na obalu Drine doveli mnoge književnike, naučnike, vjerske velikodostojnike i druge dobronamjernike, prvo u sam Zvornik i okolinu, a potom i druga podrinjska mjesta. 16. po redu manifestaciju Dani Hasana Kaimije u Zvorniku je zvanično otvorio reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Trebamo se uvijek boriti i trebamo posvetiti naše živote onome što je univerzalno, ono što je neprolazno, ono što povezuje ljude, ono što pruža nadu, ono što na svaki način čini nas i ljude oko nas, sredinu u kojoj živimo, boljom, ljepšom, ugodnijom za život, jer je to u stvari smisao života. I ovom manifestacijom, njezinim programima, nastojali smo da damo doprinos kako bi se čuvala i obnavljala ljubav prema ovom gradu, prema Zvorniku. U prvome redu ljudi koji su ovdje rođeni i koji su zbog svojih predaka vezani za svoj zvornički korijen. Dobrodošli i ove godine da skupa obilježimo početak Dana Hasana Kaimije u našem gradu. Neka i post koji je u toku, neka i ova manifestacija čini da svakim danom budemo bliži jedni drugima, da se svakim danom više poštujemo i uvažavamo, da razumijemo jedni druge i da svi skupa gledamo naprijed. Kroz manifestaciju šaljemo iz godine u godinu lijepe riječi, lijepe slike, dobra djela. Dakle, šaljemo ono što jesmo, pozitivni Zvornik, i želim vam se zahvaliti što nas pratite, što ste s nama, budite s nama, to nas obavezuje da narednih godina damo više od sebe kako bi ovo bilo mjesto za život ljudi koji ga vole, koji u njemu žive, uživaju, raduju se, vesele, sarađuju i druži se. Tradicionalno, zaslužnim pojedincima se u okviru manifestacije dodjeljuje povelja za životno djelo Hasan Kaimija. Odlučeno je da za 2018. godinu laureat bude Muharem Efendija Hasanbegović. U obrazloženju je istaknuto da se značajno priznanje daje uvažavajući sve što je Efendija
Hasanbegović svojim neumornim i predanim radom dao islamskoj zajednici i muslimanima u Bosni i Hercegovini, te za njegovo nesebično zalaganje u radu brojnih institucija, kao i doprinos čuvanju kontinuiteta Bosne i Hercegovine i Bošnjaka u njoj. Veći dio Kajiminih dana poklopio se sa mjesecom Ramazanom, pa su druženja i zajednički iftari dali svoj pečat manifestaciji. Bio je to dobar povod da se na fudbalskom stadionu u povratničkom Zvorničkom naselju Divić okupi oko 2000 postača iz cijelog Podrinja, a i unutrašnjosti naše zemlje. Iftaru su prisustvovali reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović i muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Bilo je pjesme, igre, a i lijepe besjede. Ovaj iftar svjedoči o tome da je Ramazan kod Bošnjaka još uvijek, a nadam se ako Bog da će tako i ostati, najsvetije vrijeme koji bosanski muslimani mogu provesti u svom životu. Puno je alameta, što bi naš narod kazao, koji na to ukazuju. Ali ono što je odlika Podrinja uvijek bila, braćo i sestre, moji Podrinjci su uvijek voljeli se okupiti i pokazati svoju snagu, pokazati svoju odlučnost da nastave kao dobri Bosanci, kao dobri Bošnjani, boriti se za one vrijednosti koje su neprolazne, koje su vječne u našem narodu. Hajde dušo našikujemo, našikujemo, hajde dušo našikujemo, hajde dušo našikujemo. Nastup folklorne sekcije koje djeluju pri Dnevnom centru za djecu u Zvorniku, a čine je uglavnom mališani iz reda povratnika u gradu na Drini, otvara pjesničku veče koje je uvijek i glavni događaj u okviru dana Hasana Kaimije. Zbog tebe se zlačarno sunce osmijehnulo zemlji. Zbog tebe je zemlja vječito zagledana u sunce. Ti nisi samo svoj oblik, nego i gospodar svih naših tijela i duša u časima buđenja i smirenja. Kad poželim da odem, kod vječnice se kao tramvaj okrenem. Umjesto prema gradskom groblju, punim gasom ka rođenju. Na usporenom snimku sanjarim u doniranom parku. Iako su pjesnici iz svih krajeva naše i susjednih država, kao i iz dijaspore, tvrđavu na Kula gradu, prirodni ambijent u kojem uobičajeno govori svoje stihove, zbog nevremena zamijenili pozornicom lokalnog doma omladine, to nije umanjilo lijep doživljaj prisutnim ljubiteljima poezije. Pokopat će nas, mili moj, predat će nas neizvjesnosti nepokorenog svijeta, jedinog možda kojeg znamo kao takvog. Mene groblju, tebe mezarju. Meni u čast pristojan pogreb, tebi u čast valjana ženaza. Georgija Bogu, Muhameda Allahu, ja počivši, a ti rahmetli. Gagarin je u zvjezdanom nebu kroz prozorčić aeroplana vidio 3 sunca. Poslije je zlato moje
2 sunca velika zmija popila, a treće malo skrila je lastavica pod svojim krilom. U redu u banci stoje penzioneri i radnici. Od svojih mizernih plata i penzija plaćaju rate kredita, račune za struju, vodu i iznos za porez. Svakom od njih po uplati šalterska radnica najljubaznije kaže: hvala gospodine. Umijemo besjediti o kamenu i njegovim stoljetnim borama. Brine nas potapanje leda i gomile dima u zraku. Razumijemo kišu, jer za nas ona nije tek obična voda. Znamo i zašto služe kišobrani, naročito dok smo još mladi. Slušamo kako galami vjetar i nadmudruje se sa ljutim nebom, pa se munjama dobacuje. Mjerimo vrijeme, brojimo dane. Važno vrtimo glavama, sve nam je jasno i sve znamo, a ni sebe nismo u stanju da razumijemo. Dušmanine, kako ti ne sine, čekaš da te vaktisat prevari, skidaj sa sebe zemlju za života, da se tuđin pitominom ne pita, ostaše mi, djeca, ni o čemu, otac. Dušmanice, ne kopaj me živa, neću zemlju pod zemlju ponijeti, djeca će s mene poskidati, zatim tišina i majčin uzdah dublji od očove šutnje. Narodna mudrost kaže da u zmiji ispod kućnog praga boravi inkarnirana duša pretka. U proljeće bi se prema sačuvanom običaju oko kuće palile stare krpe ili smole da otjeraju svu štetnu gamad koja je tu zimovala, ali kućna zmija bi ostajala kao punopravan član porodice. Poslije strašnog rata u Bosni nisam siguran da je i čuvarkuća zmija ostala u svojoj kući. Zamisli, u Bosni ima gluho kolo i svirači gluhi. U Bosni ima gluha rijeka, svoju pjesmu čuva za bezdane. Zamisli, u Bosni ima gluha ptica, čija pjesma gluha Alek zorom bježi uz mezarja. Kome Bosna, tome dosta. Na smrtnoj postelji otac mi reče, teško je čovjek biti. Djeda je pokušavao i ja sam pokušavao, pokušaj sine i ti. Jesen života srebrnim injem sad moju glavu kiti. Često se sjetim očevih riječi, teško je čovjek biti. Već prestižna književna nagrada za objavljena djela u prethodne 2 godine ovog puta je u konkurenciji 21 prijavljenog naslova dodijeljena Damiru Ovčini za roman Kad sam bio hodža. Nagradu autoru je uručio potpredsjednik organizacionog odbora manifestacije Dani Hasana Kaimije Mustafa Muharemović. To je bila tačka koju sam se vraćao, koju sam pokušao opisati u jednoj velikoj pjesmi, 350 tvrdih strana. To je zapravo moj pokušaj da opišem jednu sliku iz djetinjstva. Sticajem okolnosti koje su se same namestile da se život tako zakomplikuje, a svima nama premjeni. Sve što se desilo između da bi došlo do te slike, morao sam pisati mnoštvo stvari koje su se dešavale u tom mjestu koje sam ja poznavao, u tim ulicama u Sarajevu.
Kandilji su upaljeni na munari znamenite Musa Pašine džamije u Novoj Kasabi. Kaimini dani su se proširili i do ovog mjesta. Džemat djeluje u okviru Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica. Sa ovog područja potječe još jedan veliki bošnjački pisac, nedavno preminuli Islam Taljić. U prethodnoj besjedi o njemu istaknuto je da su zavičajne teme dominirale Taljićevim dijelima, a književnik se bavio i likom Hasana Kaimije. Mi smo večeras uspjeli vratiti Islama Taljića tamo gdje on, nažalost, za života nije se uspio vratiti. On je žalio za Vlasenicu, žalio za Podrinjem, ali nikada nije uspio, dakle, taj njegov ni duhovni povratak, niti fizički povratak. On je večeras bio u svojoj Vlasenici, bio u svojoj Novoj Kasabi, bio u Musa Pašinoj džamiji, bio je zapravo u onom koloritu o kojem je on pisao u svim svojim knjigama, u svojim romanima, držeći Podrinje poput Makonda, kako ga držali Marquez pišući o svjetskim temama kroz svoje selo, tako je i naš Islam kroz Podrinje, kroz ova sela ovdje pisao zapravo o univerzalnim porukama, o vremenu, životu, o kaznama, genocidu. Bez obzira što se u našoj književnoj kritici on na različite načine vrednuje. To je nešto što je opće poznata stvar, ali je Islam Taljić čovjek koji je pisac, koji je imao svoju publiku. Imao je svoju čitalačku publiku, ima je i danas. I ovaj način da je u okviru Kaiminih dana, zatvarajući taj krug preko šeha Hasana Kaimije koji je, ili čije nasljeđe i tako dalje, bio jedan od bitnih motiva, tematskih tema i motiva islamove proze, da na ovom mjestu na neki način to zaokružimo večeras. Nažalost, naše društvo, naša država pa i naš narod nismo vratili na pravi način, na način kako je to on zaslužio. Možemo mu dug vratiti sjećajući se na njega ovakvim manifestacijama i čitati njegove knjige. Povratnici u Novu Kasabu na čelu sa imamom Musa Pašine džamije Sulejmanom Efendijom Sulejmanovićem izrazili su srdačnu dobrodošlicu svojim gostima. Izuzetno sretni su bili što je za njih i sve prisutne regionalni odbor društva Merhamet iz Tuzle priredio zajednički iftar. أشهد أن محمدًا رسول الله Ezan se čuje od Nove Kasabe 40 km udaljenoj Sapni. Dani Hasana Kaimije su se preselili na potpuno drugi kraj Podrinja. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi. Zajednički omladinski iftar protkan prigodnim kulturnim programom upriličen je na sportskom poligonu mjesne osnovne škole. Ramazanskom prijatnom obroku kojim je završen dnevni post, prethodila je promocija knjige Hasana Škapura, odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku, koji se desio u periodu od 1875. do 1878. godine. Knjiga dakle, je pisana na osnovu osmanskih izvora, što je novina u odnosu na historiografiju koja postoji, jer dosadašnja historiografija je ovaj događaj tretirala na osnovu domaćih, austrijskih, ruskih i drugih, dakle engleskih i drugih izvora, ali nismo imali ovu osmansku perspektivu. Nažalost, trebalo je 4 decenije čekati da se pojavi ovakva jedna knjiga i sada na kompletniji način se ovaj događaj može propitivati kako u stručnim naučnim krugovima, tako i šira javnost čitajući ovu knjigu može zaključiti koji su to osnovni razlozi prije svega bili za jedan takav ustanak.
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على Drugog dana Ramazanskog Bajrama, koji se obilježava kao dan šehida, održana je tradicionalna šehidska dova, upriličena na platovu šehidskog turbeta u Mahmutovićima, također na teritoriji općine Sapna. Ove godine imali smo aktivnosti koje su realizirane i na području grada Zvornika, općine Sapna, općine Milići i općine Vlasenica. Vjerujemo da će iz godine u godinu to još više se širiti. Dani Hasana Kaimije su se vratili u Zvornik, upriličenim okruglim stolom o bošnjačkom identitetu pod nazivom Godina 1918. 100 godina borbe Bošnjaka Podrinja za očuvanje identiteta. Ukupno 7 eminentnih izlagača je prezentirala svoja istraživanja urađena za ovu priliku. Jako je bitno da su ovdje otvorena neka važna pitanja iz oblasti historije i kulture Bošnjaka i Bosne i Hercegovine, pitanja koja su vezana za identitet, za potrebu očuvanja identiteta, a kroz manifestaciju i kroz prezentovanje onih sadržaja koje predstavljaju temelj tog bosanskog i bošnjačkog identiteta. Dani Hasana Kaimije imaju neku svoje naročito značenje u smislu ohrabrivanja, prije svega povratnika u Zvornik i općenito na prostor BiH entiteta Republika Srpska, a u isto vrijeme govore da kultura ima tu neku svoju povezujuću supstanciju. Jako je važno da se održavaju Dani Hasana Kaimije, a u isto vrijeme jako je važno da i ta neka naša društvena stvarnost ima neki kvalitetan odnos prema manifestacijama. Kolektivna izložba slika zvorničkih likovnih umjetnika otvorena u Domu omladine u Zvorniku bila je jedan od zapaženijih sadržaja u okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije. Ukupno 12 zvorničkih autora svih nacionalnosti je izložilo 25 radova. Dugo smo očekivali, nastojali, a to je sve više otvaranje lokalne zajednice, dakle kroz ovu izložbu slika koja se desila od likovnih umjetnika Zvornika, dakle Zvornika je ovdje naglašeno, dakle dobija sve više zvorničku boju, jedno drugo dobija tu boju različitosti, ono što jeste jedan od ciljeva Dana Hasana Kaimije, dakle ovdje su u manifestaciji izložili svoje radove i Bošnjaci i Srbi, Bošnjaci i Srbi Zvornika. Učenjem mevluda, ilahija i kasida te prigodnim vazom u džamiji na Kula gradu, mjestu koje je nadaleko poznato upravo po Hasanu Kaimiji, završila je 16. po redu manifestacija posvećena ovoj značajnoj ličnosti bosanske i bošnjačke historije.
Dani Hasana Kaimije nastavljaju živjeti, afirmirajući duhovnost, jačanje identiteta i predstavljajući poticaj da svi koji su se vratili i ostanu u ovom kraju Bosne i Hercegovine, upravo se nadahnjujući dijelom slavnog prethodnika. Pokušat ćemo dakle da na takav način pokažemo da je naš duh jak, da mi želimo praviti dakle Bosnu i Hercegovinu koja je zemlja svih njenih naroda i kultura. Želimo pokazati i poslati poruke da mi u Bosni i Hercegovini imamo dovoljno mjesta za sve i upravo je to i ona poruka Hasana Kaimije koji je iznad zvornika na Kula gradu sa svojim turbetom i koji upravo ukazuje na jednu širinu koju daje taj prostor oko Kula grada. Pozivamo sve zvorničane da vole ovaj grad. Neka im u tome bude uzor plemeniti Hasan Kaimije. On je došao u ovaj grad. Neke razloge znamo, a neki kao da su mistični. Ali ga je neizmjerno volio. Volio je ovaj grad, volio je ovaj dio domovine i volio je sve ljude. Stoga nam mogu biti još jasniji razlozi ljubavi zvorničana prema zvorniku.